nibaza yuko uno munsi muvuga emosiyo ntizari zisa. Gutwara igikombe hari igihe uvuga uti nk'aho igikombe ushobora kukironka cyangwa ukakibura amateka, ariko gukina match uvuga uti ninatsindwa cyangwa nkamanuka n'ayandi mateka. Rero novuga yuko emosiyo si zimwe, ariko nibaza yuko kuri iyi sezo twaciye mu ma-emosiyo yose yo gushaka gutwara igikombe, yo gushaka kumanuka, ariko nibaza yuko icyavuyemo muri iyi sezo ari cyiza kuri twebwe, ni experience, kandi ni experience kuri ekipe ya Bugesera kuri sezo zikurikira. Imisozo yabaye ndende nk'uko bivuze, amahirwe yagiye gabanuka ku ikipe ya Bugesera, hagiye hanavuga byinshi. Ku bwawe ni iki kibafasha guhangana mu cyiciro cya mbere? Ni izihe mbogamizi nawe kugira ngo mugere ku munsi